Allah, Rabb dari sekalian manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah dia kesembuhan. Dan hanya padamu Allah, Zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun yang lain setelahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah dengan izin Allah akan dioperasi pada hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022 di Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh. Terima kasih atas doanya. Saat Bu Molinar Johan didorong oleh perawat ke kamar operasi, beliau tabah dan tanpa rasa kecut sedikitpun. Namun hati kecilnya bergetar dan sempat menoleh ke arah suaminya dan keluarganya seolah lambaian hati kecilnya, sempatkah aku bertemu lagi dengan mereka? Tidak disangka, hari ini 23 April tahun 2023. Hari Raya kedua Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Hari bersejarah mereka berdua. Tinggallah kenangan sepanjang masa, saat-saat yang indah. Bunda Molinar Johan duduk dengan mesra bersama suaminya, menikmati taman masjid. Tapi siapa yang menyangka, ini terakhir mereka bersama, menghirup udara segar di alam yang fana ini. Di taman masjid ini, tinggallah bangku-bangku saksi bisu. Tak terlihat lagi Molinar Johan. Sepi mencekam. Suaminya Abdullah Umar tinggal seorang diri. Hatinya menjerit dalam kebisuan. Tinggallah kenangan sepanjang masa. Rasanya baru kemarin dia ada di sini. Ternyata istri telah pergi untuk selamanya. Jadi kamu ucapkan terima kasih atas kehadiran Tempu Umi, abang-abang kamu Bandung. Insyaallah Tanyo akan mulai kita kirimkan doa kepada Molinar binti Johan, ataupun ke Tempu dan Umi menit mentong lagi don menit mentong ke don kirim pahala lagi yang menit di Tempu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, awala wa akhira wa zahira wa batina, ya Ghafur ya Rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, awala wa akhira wa zahira wa batina, ya Ghafur ya Rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, awala wa akhira wa zahira wa batina, ya Ghafur ya Rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, min samai wa basari wa kalami wa fuadi, ya Ghafur ya Rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, min samai wa basari wa kalami wa fuadi, ya Ghafur ya Rahim. Nastaghfirullah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wa lijami'il awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Nastaghfirullah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wa lijami'il awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Nastaghfirullah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wa lijami'il awliya'i wasyuhada'i wassalihin.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى آله وصحبه وذريته والتابعين وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى روح مولنا بنت جهان ما كسبه شيء لله ولنا ولهم الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Memberi makan anak yatim dan bersedekah. Dengan mengharapkan pahalanya disampaikan kepada almarhumah Molinar Johan. Diluaskan kuburnya, seluas mata memandang. Jadikanlah kuburnya sebagai Raudhatul Jannah. Masukkanlah almarhumah ke dalam syurga Jannatun Naim.
Semoga berkumpul dengan Rasulullah dan mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Yaumil Mahsyar kelak. Amin.